This is double duck. Mag-moist na tayo. Mic check. Mic check. Hello, naririnig mo nyo ba yung mic? So mayong adlaw sentran, this is Klein yung admin sa Little Faith, and for the meantime, since wala pa tayo studio, dire sa mag-record. Anyway, Lil Fam, mas mapasalamaton si Little Faith sa inyong pagsubaybay sa ato ang Grateful Everyday Challenge, no? And we have reached, I think, 20 episodes itong series. However, I realized nga kinahanglan ako undangon tungod kay naay mga usahay nga mag-record ko after work, gabi na, tigaw-tigaw pa ko alas 8, alas 9, and then ako ang wife ug ako ang anak kay matulog na sila alas 7 kapin or almost 8. So ato lang sa sigurong undangon dito ang maong series. However, ang ato ang pagkamapasalamaton dili man malimitahan atong mga episodes lang. Line, unsa may natun-an nimo atong episode? So basically, Lil Fam, natun-an ako nga dili kinahanglan og dagko nga mga events para mahimo ka nga mapasalamaton. Then every day, if imuha lang jung pangitaon, if mangita lang jud ka, there is always a reason to be grateful or to be thankful for. Well, today, Lil Fam, dili lang siya usa ka simple thank you message para sa inyong tanan. This is also something special because I would reference this sa ako ang outlook gani nako sa salida nga The Forge. And right there, akong giingon sa inyo nga lisod kaayo o mag-start ka og something when you yourself wala kay gasolina ba? Dili enough ang imuhang pundo, ang imong reserves sa imong anuhuna. So, I have decided, yes, Lil Fam, mabash man ko niyo. But wala pa jud nako na human og basa ang tibuok Biblia. Nahuman nako ang kaning Bible story, which is naaman mi books good sa balay nga kaning stories sa Bible, but the Bible itself wala jud nako na nahurot og basa. So I decided nga karon sa ato ang paghimo og content dire sa Little Faith, ako kayang basahon ng ako ang Bible, no? The fact nga si kog sulti og encouraging words sa inyo, kinahanglan po na akong tubil para dili po na ako ma-exhaust. And Lil Fam, today I wanna take you to the book of Genesis chapter 6 verse 5. Nasugdan ako ni siya ang Bible pero I had stopped at Genesis 6, no? Last year nako gisugdan. So ako lang gipadayon, that's why diretso ta dire sa Genesis 6. And this is a very good message or text nga akong i-share sa inyo. It says here, the Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth, and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. The Lord regretted that he had made human beings on the earth, and his heart was deeply troubled. Verse 7, so the Lord said, I will wipe from the face of the earth the human race that I have created, and with them the animals, the birds, the creatures that move along the ground, for I regret that I have made them. And verse 8, but Noah found favor in the eyes of the Lord. Little Fam, what I want to tell you today is that you see how loving our God is. Bisan unsa pakadaotan sa tibuok kalibutan na bisan unsa pakadaotan sa mga tao, in fact, gusto niya i-wipe tanan niya creation tungod kay nakita niya sa kasing-kasing sa mga tao nga everything is evil. Naay usa ka painter, and then one time iyang gipaint ang iyahang masterpiece, og tungod lang sa usa ka aspect ato nga painting, gusto niya gisiun tanan painting, gusto niya gisiun ang iyahang masterpiece. Ang iyang masterpiece nga gibubuan niya siyang love, effort, and wala na gyud nang siya amor ani nga masterpiece kaning kalibutan karon. But you see, sa pagpadayon sa verse 8, but Noah found favor in the eyes of the Lord. Unsa man nato kadaotan, we can still find favor in the eyes of the Lord. And that His love is something that we cannot understand. How lucky we are, Lil Fam, to have a God like that. Uli na ko kay ulan, gipangitan ako sa kong asawa karon.
God bless you, Amping Perme, and always remember, Lil Fam, all it takes is a little faith. I love you. Bye-bye.